Aduh, sepi temen ki jagat. Sing esuk mangkal. Durung oleh penumpang sisi jajan. Ampun. Mang, ojek dah. Duduk tukang beca. Tukang beca, kan gak motor sih. Suruh tukang ojek ini ada motor. Lah, bisa goyonan kedek ya, Mang. Kalem, Mang. Jawil, sangka isunya sabun colek. Ya wis, Mang, kita pengen pleret, gipiran pleret, Mang. Pelare aja. Ya wis 15.000 bela. 15.000. Iya. Ayo pending plumbone sih priben, Mang. Pira lu? Plumbon berarti rada manas titik ya. Iya. Nambah 5.000 lah, 20.000 tadi. Bisa kurang maning dah, Mang. Nawar baik kayak sudah tukang sabrang. Ya beli, Mang. Ya wis, kan bayar Palimanan pira. Palimanan berarti rada mana maning ya. Nambah adu baik. 30.000 lah. 20.000. Iya. Bisa kurang beli sih, Mang. Kayak aku larang-larang bae. Si mau mula kurang maning. Yang kok kita bangkrut beli bisa setoran motore. Ya wes, hari Tegal Gubuk wes, hari kita pengen Tegal Gubuk. Ini si mau mula takun bayar kok asli arep mendi. Sebenarnya kita beli pengen mendi, Mang. Cuman kita pengen akun bayar, kita pengen jadi tukang ojek. Cuman kita beli urut tarifnya regane piraan. Aduh si mau mulai sun pegel nyebrebes bae cangkem be. Jadi kok arep nyaingi kita. Lu enggak bisa. Panem karo helm ke. Bang. Aduh, apes nemen. Kali oleh penumpang. Malah penyaingi kita. Mang, tenang. Wah, kira maning, arep nakon apa maning? Beli, Mang, kita pengen balik. Salam Melayu, Mang. Ya, semangat balik. Awas lu maning. Bocah pagla.